U umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić otvorena je tradicionalna godišnja izložba članova Ulusa, jesenja izložba 2015. U rasponu od gotovo 9 decenija. To je referentna manifestacija aktuelne umetničke produkcije Udruženja likovnih umetnika Srbije. Jesenja izložba najstarija je smotra Udruženja likovnih umetnika Srbije, s kojom je i sam paviljon Cvijeta Zuzorić počeo s aktivnim radom davne 1928. godine. Danas, ram uz ram, predstavljaju se umetnici različitih generacija bliskog poetskog senzibiliteta. Dobri Stojanović, Tijana Fišić, Vojislav Radovanović. Zastupljene su sve forme i stilovi slikarstva, skulpture, grafike, kolaži i asamblaži, svetlosne i prostorne instalacije, video radovi i animacije. Ovogodišnji dobitnici nagrade su profesor Zoran Todović, jedan od najeminentnijih umetnika, likovnih umetnika na našoj recentnoj sceni. On je dobitnik brojnih nagrada, a na ovoj izložbi se predstavio ozbiljnim izborom reprezentativnih radova rađenih u kolažnom postupku koji na pravi način prezentuju njegovo i likovno, ali i društveno angažovanje. Posebno priznanje dodeljeno je vajaru Mihajlu Paunoviću koji svojim radom neguje tradiciju figurativne skulpture 20. veka. Do kraja jeseni, kada tokom šetnje Kalemegdanom postane hladno, preporuka, izložba članova Ulusa u paviljonu Cvijeta Zuzorić.